සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. ශ්‍රී ලංකාදීපයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි. ඔබතුමාගේ අතට මේක යයි කියලා මම කල්පනා කරනවා. විශේෂයෙන් ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය. කඳුකරේ මම තමයි නායකත්වයේ අරන් කටයුතු කරන කියන දේශපාලන නායකයන්ටයි මේ අපි මේක දාන්නේ. මම භගවන්තලාවේ රාහුල හාමුදුරුවෝ දෙමළෙන් සහ සිංහලෙන් ධර්ම දේශනා කරන හාමුදුරු කෙනෙක්. මෙතන කට්ටියක් ඉන්නවා මම දාන්නම් වීඩියෝ එකක්. ඒගොල්ලෝ කියයි ඒගොල්ලන්ගේ தත්ත්වේ. අම්මා உங்களுக்கு எத்தனை வயசு? 64. 64. 74 வயசு. வேலைக்கு போறீங்களா? ஏண்டனைக்கு போயிட்டு வாரீங்க. எத்தனை வயசுல முத குழந்தை எடுக்க ஆரம்பிச்சீங்க? 15 වයස. 15 වයසල මේ අම්මා කියන්නේ අවුරුදු 15 දී තමයි දලු කඩන්න පටන් ගත්තේ. දැන් 74යි. දැන් මේ 74ටත් ඒ අම්මා දලු කඩන්න යනවලු. ඒ ඇයි කියන්නේ දරුවෝ හිටියත් දරුවොත් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ අම්මලාගේ වීදමට බෙහෙත් වලට මේ අම්මලා වැඩට යනවා. ඒකින් හම්බෙන දේ මේ අම්මලා කරනවා. එතකොට අවුරුදු 75ක 76ක් වෙච්ච අම්මා කෙනෙක් මේ කඳුරටේ දලු ටික කඩලා පිට රටට යවලා ඩොලර් ගෙනත් දෙනවා. මේ අම්මත් මේ රටට ඩොලර් ගෙනවා. මේ බලා ගන්න. මෙතන ඉන්න අම්මලා ඔක්කොම මේ රටට ඩොලර් ගේන අය. මේ නිකන් අය කවුරුත්ම නෙමෙයි. එතකොට මේ ඩොලර් ගේන අයගේ ජීවිතේ බලන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අර මං ඉස්සලා අම්මා කෙනෙක්ගේ අත පෙන්නුවා. උඟ කයිය කටගම මේ බලන්නේ. මේ අම්මලාට සීතලට අඳින්න ජේසි එකක් නැහැ. මේ අම්මා ජේසි එකක් ඇඳලා නැහැ. මේ සීතලේ ඉන්නේ. එතකොට මේ අම්මලාට කකුල් දෙකට සපත්තු දෙකක්. පුරුවත් සපත්තු දාලා ඉන්නවද බලන්න. මේ සමහරක් අය මේ සෙරප්පු නැතුව ඉන්නේ. සෙරප්පු නැහැ. මේගොල්ලන්ගේ සපත්තු නැහැ. මේ බලන්න මේ සපත්තු නැහැ මේවයි. සෙරප්පු නැහැ. මේ හද්ද සීතලේ මේ වගේ උස කන්දක යන්න තියෙන්නේ. මේ කඳු වල නගින්නේ. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාවට සපත්තු දෙකක් නැහැ. මේ අම්මලාට ජේසි එකක් නැහැ සීතලට අඳින්න. ඔළුවට ආරක්ෂාවක් නැහැ. එතකොට මේ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව කිසිම කෙනෙක් හොයලා බලලා නැහැ. මේගොල්ලන්ගෙන් දලු ටික කඩලා බස්ස ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ හිතලා බලන්න මේ ජැකට් එහෙම නිකන් හුන්ඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා මේ රටේ ජනතාව හිතන්න ඕනේ උදේ නැගිට ගමන් බොන තේ එක, ප්ලේන් ටී එක, කිරි කහට එක මේගොල්ලෝ දෙනේවනේ මේගොල්ලෝ කඩන දලු ටිකනේ. එතකොට මේගොල්ලන්ට සපත්තු දෙකක් නැත්තම් ඉරකට වෙනවනේ. සපත්තු දෙකක් නැත්තම් ஹெல்மெட் එකක් නැත්තම් ජේසි එකක් නැත්තම් සීතලට කරන්න දෙයක් නැහැ. அன்பார்ந்த உறவுகளே, இந்த மக்களுக்கு காலுக்கு ஷூ கிடையாது. கடும் இந்த குளிரில் உடம்புக்கு போடுவதற்கு ஒரு ஸ்வீட்டர் ஜேசி கிடையாது. தலைக்கு ஒரு தலைக்கவசம் கிடையாது. இந்த விரல்களை பார்க்கும்போது இங்கே பாருங்க, இந்த விரல்களை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கின்றது. இந்த விரல்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இல்லை. வெடித்து ரத்தம் வருமா இதிலெல்லாம் வெடிச்சா ரத்தம் வரும். அப்போ உலக நாடுகள் பார்க்க வேண்டும், மலையக மக்களுடைய அவல நிலைகளை பார்க்க வேண்டும். பாதுகாப்பு எதுவும் கிடையாது. இந்த கடும் மலையேறி போய் தான் வர வேண்டும். இந்த கடும் மலையில் குளிரில் இந்த மலையேறி போய் வேலை செய்துவிட்டு வந்து தான் அவர்கள் ஏதோ இருக்கதை சமைத்து சாப்பிட வேண்டும். ஆகையால் உரிய அரசியல் தலைவர்களே, எம் இலங்கை தாயகத்தின் ஜனாதிபதி அவர்களே, பாதுகாப்பு செயலாளர்களே, அரசியல் தலைவர்கள் மலையகத்தில் நிறைய பேர் இருக்கின்றீர்கள். நீங்கள் ஏதோ சேவை செய்திருக்கின்றீர்கள், அது எனக்கு தெரியும். இருந்தாலும் இவர்களுடைய பாதுகாப்பில் இங்கே மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள், எதிர்கால தலைமுறை இருக்கின்றது. இவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு விடிவு வர வேண்டுமாக இருந்தால் மலையகம் மாற வேண்டும். பெரிய பெரிய அதிகாரிகளுடைய பார்வை இந்த மலையக பக்கம் வர வேண்டும். කඳුරටට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මහා සංඝරත්නය කඳුරට බාර ගන්නවා. අපි සාකච්ඡා කරන්නම්. අපි ඉදිරිපත් කරන්න මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න ඒවට උත්තර දෙන්න. හැමෝම ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. எல்லாரும் தயாராக இருங்கள். மகா சங்கையர்கள் மலையகத்தில் இறங்கிவிட்டோம். அரசியல் தலைவர்கள் தயாராக இருங்கள். நாங்கள் வந்து கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டும், கொடுத்துதான் ஆக வேண்டும். இல்லை என்றால் எப்படி பதில் வாங்க வேண்டும் என்பதும் எங்களுக்கு தெரியும் என்பதை இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொண்டு மீண்டும் அடுத்த காணொளி சந்திப்பேன். நான் புகவந்தலாவ ராகுல தேரன்.